fa man malo tātou li o Yesu Keriso e whaao le kalesia o te whatalofa atuai le pa ia ma le mamalo si o tātou tunu o mau mai a tātou whasalonga i le nei aso a mata mai lava i maunga te tele se iau lava i alo ma whanau whatalofa atu foi le pa ia o le fontele le whakasa e pio ni whenga iai ma fontanga i le nei vai aso ma lo le folau ma lo foi le whatotoa o le whapoponga foi le nei o le tātou pokalame o whaingoina i nāvivi ia mo le nei aso sāpa ia o le li o le whamoe lava na iau ngāvi inga o le atua se vaila aunga o ngā mo loto o mawhatia ma saisaitia le nei vai tau ona o mea tupu le soifua ma le ola o le alaua sau ni mai le foi pese mai le whakasa mai vai tō muli palauri e langi ina le vi inga valu e tatala aloa ia ele tātou pokalame kusi mai alau mai moa.
fai le atina e le li le fale le ngalu e foi la to e atina a fai le leuina e le li le ai e mata la foi la to e leo ai a fai au mai tatou le nganga o le tua o i se fa sanga tau mai o lona lava nganga pa ia na te fai ai swinga le lei loto tanga tau mai se lau ma le iwa le pese le a langina le whakasa mai vai loi palau usi mai lau mai mo. manatua pule ai le manatua falaio Jerusalem mai a fai ngalo oe ya tia ya pipi ya e lo faio le nei pese mamoli tuai lo faanga o tatu por kalambi ile kalesia faka site fua a wa le no foia no fo ta vita le fontele o le neto sanga ilana una sa fai o fai langi il fo longa ele ngata ile a fa pefo tama u mo le kalesia o lango mo mai te sa ina le sul ta yao a wale tua malana tala le e faka sa mai ta fua mal pese lua se lau lima su mal fa usi mai lau mai mo
te taliu mai ai lea. O le wala alofa, o upolo ta oto ai le ola ma le malosi. O le alofa tu noa tele o le atua i ona tangata whātua tua. Whai mai upolo pese se lau sufu malfitu. O whai mai nei le tu sa o mai ina o mai. Ina whaasanga ia Yesu. Lea le pese tuai le whakasa mai puleia mo le tātou po kalame o le ni aso. Usi mai lau mai mo. nei vai tau ma suinga o tutupu mai le soifua ma le ola. Wa vea lafa whainga tā e whea ngai ma le tangata. U wha vai ai nisi lana tala le lei. Wa nofo nisi. Au isi foi ua wha vai lua tai. Pe whai pe le ai. Whai mai upo le pese lua se lau lima sumanatasi.
o ua tu le tala e le ai ua vala au ua alanga le alofa upuna o le pese leo le alangina le whakasa mai papa i puleia usi mai lau mai mo. mantua le tātou porkalame nisi o le tātou atunu o whenga iai ma ngase ma mai o le tino i le nei mai tau. Ia maua pia le wha malo longa sili mai le ntua. A wā le wha tau toli ai le whalaefu ma le apusia o tō whanga. Whai mai upo le pese se lau wale sufuru. O lava ale wha tasi mai o Yesu e maua ilo tātou file mu. Upo le pese leo le ape pese atuai leo whai pese le whakasa mai mota. Usi mai lau sila malau mai moa.
whaia sin tātou malolonga toi taliu mai le lo na vaenga whai. Tala tau tonga, ai tala tofi Samoa, ai a oe le tangata whatutua, tātou te tala i le alofa o le atua, o sili ma tele na uamo rana whanau whatutua. Se lau tolu suru ma le walu le pese, leo le alangina le whakasa mai whaala i palauli, a wala tātou por kalame mo le ni aso.
whaiwina le tātou Port-Kalame e momoli atu le whaaftaitere i company o langalangoina le nei Port-Kalame i vai aso taitasi. E whaaftai atu fo i le mamalu le tātou tunu o mai mo mai le nei ala ata o ala atu le tātou Port-Kalame le ngata i samo nei whapea fo i atu nu mamao. A whai fo i o iei se fati o sala i le nei aso ala le tātou Port-Kalame i alofa whamangalo lau tō o na whatawa. Ia manuia tele le usu ngā whono le whenga iai ma le whakasa i lana whono tele i mālua mo le nei tausanga. Manuia fo le tāpo inga Samoa. Leo sauni mai leo whai pese le whakasa mai ngau tāwai e tau alunga le tātou Port-Kalame i le pese se lau lima sfuma le whaa so i fua mai e manuia.